ndagusuhuje aho uherereye hose, komeza ugubwe neza. Bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba diaspora bose turabasuhuje. Ni Gisenyi komisiyoneri, navugana n'uwitwa Gad, umwe mu bakomisiyoneri bakorera muri iyi kampani. Uyu munsi turi mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu mu mudugudu wa Gikombe. Ni hafi neza haciyemo inzu imwe kugira uhite ugera ku murenge wa Nyakiriba. Kuva kuri kaburimbo kugera hano kuri uyu mutungo ni metero 30. Murabyumva neza ko ari ahantu hafi cyane. Iyi nzu nje kubereka ni inzu yubatswe neza kandi yubatswe ngo uyu mugi wa Mahoko ni ahantu heza washora imari, kuko turacyari mu karere ka Rubavu. Reka tubereke inyuma ndetse tubereke ibikoni n'ubuso bugize iyi nzu. Twibutsa ko ubuso bugize iyi nzu ari metero kare 1000. Murabyumva neza cyane. Hakora ku mihanda ibiri, hafite sorte ebyiri. Tugeze mu gice cya kabiri, mu gice cyo mu gikari. Murabona ko hano mu gikari hari ubuso bugari ku buryo ushobora no kuhashyira indi annexe. Inzu yose irimo amakaro. Ikindi ugomba kumenya kuri iyi nzu nuko ifite amabati meza, yayandi abakire mukunda kwifashisha, yayandi akomeye. Ikindi cameraman agerageze aze abereke sorte yo hanze. Dufite sorte yindi ya kabiri ikora ku muhanda w'inyuma. Iyi ni sorte yo hanze ya kabiri ikora ku Murabibona ko ibigize inzu zose tumaze kubibereka. Mushaka kuduhamagara mwaduhamagara kuri 0788878555 cyangwa 0782959305. Murabona ko urupangu rwose, korutire y'uru rupangu na amatafari ahiye, n'inzu nayo hose na amatafari ahiye, no mu byumba atari bya bindi byo kubakisha amatafari ahiye inyuma, naho imbere ari amatafari asanzwe, hose na amatafari ahiye. Reka tubereke mu gice cy'inyuma ku muhanda werekera kuri kaburimbo. Ni hafi y'umurenge, murabona umurenge aho imbere yacu, uwo ni umurenge turi kureba. Hanyuma cameraman niyerekeze kamera hano ngire ikintu mbereka. Hariya mureba ni muri metero 30 ugera ku muhanda. Hano hari ubuso buri kuri iyi pariseri, ku buryo iyi mitabo ibiri iri kuri iyi pariseri. Murabona ko ifite antre nziza. Ushaka wakwagura ugakurura igipangu ukakigeza hariya, hano ukahagira parikingi isanzwe. Ishya n'ihirwe, muhahe muronke. Ni Gisenyi komisiyoneri, muravugana n'uwitwa Gad kandi turabakunda cyane. Bifurije gushora kandi mukunguka. Gutsinda kwanyu ni ubutsinzi bwacu. Gutera imbere kwanyu ni ugutera imbere kwacu.